Ozbiljno obavljanje jezikom i obuhvatanje svega onoga što jezik predstavlja namjera je Udruženja mladih lingvista i prevodilaca Bosne i Hercegovine. Promoviranje bosanskog jezika putem interneta, radionice za lingviste i prevodioce, ljetne škole jezika namijenjene najmlađim, samo su neke od aktivnosti ovog udruženja. U sedmici slijedi priča o onima koji se jezikom bave u zemlji u kojoj je, nažalost, više pitanje politike, a ne nauke. Diplomanti Filozofskog fakulteta okupljeni oko ideje promoviranja jezika kako bosanskog, tako i engleskog, organizovani su u okviru udruženja pod nazivom Mladi lingvisti i prevodioci. Pored kurseva početnicima pružaju i edukaciju profesionalcima za njihovo bolje usavršavanje. Projekat neformalne edukacije koji treba da se pokrene, koji će obuhvatati više segmenata, to će biti segmenti koji se tiču recimo profesora engleskog jezika, pa ćemo imati dodatne materijale za profesore, pa će biti tu isto za one jezičke profesionalce ili možda koji još uvijek nisu profesionalci, ali bi voljeli da budu, recimo radionice za prevođenje, kako prevođenje simultano, konsekutivno, tako i usmeno prevođenje, pismeno prevođenje, isto tako prevođenje, recimo, titlovanje filmova, što većina ljudi smatra da je veoma jednostavno, pa se često smijemo raznim pogreškama koje se dešavaju i koje možemo primijetiti, međutim, nije toliko jednostavan proces. Jedna od radionica, odnosno tih edukativnih seminara jednodnevnih, će također biti i standardni jezik, te norme bosanskog, hrvatskog i srpskog, kao i rad MS Worda. Što bolje prenijeti znanje najbolji je način zaštite prevodilačke profesije, smatraju u udruženju, jer njom se danas bave i oni najmanje pozvani. Pored edukacijskog programa pokrenuli su i online magazin lingvisti.ba koji je prvobitno bio namijenjen članovima udruženja. Sve više je prerastao u ozbiljan jezički magazin jer se bavimo svim nekim aspektima jezika, od prevođenja preko engleskog jezika u školama do bosanskog jezika, onako norme, problem sa normama, tako i ta jedna rubrika se zove bosanski, hrvatski, srpski, crnski, gorski kutak, to je zanimljivo. I imamo također i neke zanimljivosti iz jezika, imamo kako da se bosanski za strance, kako da se predaje i koji su problemi s tim. Baviti se jezikom u državi u kojoj je on stvar politike, a ne lingvistike, priznaju i ovi mladi ljudi da nije nimalo lako. To je veliki problem, ali ja mislim da se mi dobro borimo s time. Imamo portal bosanski.ba. Na njemu možete pogledati i vidjeti da mi imamo jedan stvarno apolitičan stav prema našim jezicima. Imamo ljetnu školu bosanskog, hrvatskog, srpskog, nudimo kurseve bosanskog jezika, ali kad kažem kurs bosanskog jezika za strance, to je uvijek zajedno i sa hrvatskim i sa srpskim, zato što nam je takva situacija, ali mi jednostavno moramo da budemo izvan toga, da se ne miješamo u te neke političke probleme, nego da zaista prihvatimo situaciju kakva jeste. Jezički centar, kakvo je udruženje, otvoren je za sve vidove saradnje i smatraju da mogu pokriti sve nedostatke našeg obrazovnog sistema. Rade nadajući se boljim vremenima kada će standardni jezik biti isključivo pitanje struke.